xo hetelela lexi nga xi vulaka siku ra namuntlha ni ri eka n'wena kumbe eka n'wina mi ni yingisaka a yeni ya va na matikhomelo lamanene. Moya wa Satan, moya wo biha wu kuma a ndlela ya kahle yo nghena evanhwini loko va kwatini kumbe va nga tsakanga. Eku kwata is the biggest entrance, i gede ra kahle leri nala ri tirhisaka ku nghena vanhwini. Loko u kwata Satan o nghena layicha mindzwalo ku a tata room ya mbilu ya wena, a tata room ya le kaka wehe hi nkarhi lowu wa ha kwateke. Loko se u ya sungula ku tsaka nga ha humi, you need a prayer, you need to fast and pray to kick the devil out of your life, to kick the devil and his demonic force out of your home. Mara ingena lo kwatini. That is why vanhu va banana lo va kwatini. That's why vanhu va ti sunga lo va kwatini. So a hi ti voneleni ku hi nga kwati and hi nga kwatisi van'wana. Ti tivi ku na hanya ku yo va lucky ku ni hanya ni ri na vona kumbe i vana lava, ni hanya ni ri na yena kumbe i nsati loyi or i nuna loyi. Kambe ntiyiso wa mehe eze ni beburiwe ni ri one, a ni fanele ni hanya ni ri one. A ni dipendi ka munhu ku hi ya nga ta ni kela mati, a ni dipendi ka munhu ku hi ya nga ta ni swekela. I can cook by myself. Leswiya ko va tintswalo mi hleketa ku Adamu a swekela hi mani, a kela hi mani mati loko a ha ri yexe. So xikwembu xi endle Musa ku a va na wa ku tshama na yena. A swi vuli ku a nge he swi endli because of that. I fanele a tshama kwatini, i fanele ku tsaka, a tsakela ku at least ni na un'wana ni nga na yena kwala ndlwini. May the Lord bless you. Have a nice time. Have a wonderful dreams. U va na matimba exikarhi ka vusiku ya ku hlula swa na vusiku. U va na matimba ya ku hlula swa nhlikani hi vito ra matimba ra Kristo Yesu. Amen.